Alright, Barando Bashwe. They're based on 2 Timothy chapter 1, verse 7. Here we have no spirit of fear, but we have the spirit of power, love, and sound mind. 3 things. I refer to these as the main characteristics of the Holy Spirit. It's a spirit of power, love, and sound mind. And then we have Mark chapter 16, verse 17 and 18. Yiri la vapfumeri, the believers will cast out demons in my name. Hivito ramina vata hlongola mademoni. Angar vatan vitan taba hlongolela mademoni. Hey, lom khongela ngare wosiyeso hlongola demoni lerla. Wosiyeso ni hlongola demoni kombela hlongola demoni. Hayi, ami twisise bible. Ita zami baptela singona. Mi Roma wosiyeso ngwe. Swi fana na munhu wa ku mi n'wi thole ku a tirha ntirho. Loko mi n'wi thole ku a tirha ntirho le ntirhweni, a hi nge ntirho wa n'we mi minijere kumbe xana n'wini wa business ra ku xavisa matamatisi. Mi fika mi ku teka matamatisi u xavisa la loko ta customer a ta xavisa matamatisi. We muthori, we minijere ta xavisa matamatisi ku na ti-customer. I karhi man'we ku mi xavisa matamatisi. Man'we ku a nga pfuni nchumu. Se osiyesa nga lavi ku customer demoni a nga tirhisiwa na swilo leswi. U nyika n'wina matimba manito. U mi nyika matimba vana va Xikwembu, power. A mi nyika molo ku tsima lowu nga na matimba. A tlhela mi nyika loko a mi nyika power, hi power leyi mi endla mi tirha ku ndlandlamuxa mfumo wa Xikwembu hi yoho power leyi ya Xikwembu. U ya mahlweni a ku va ta khoma tinyoka hi mavoko ti nge va endli nchumu, ti nge va dlayi. Hambi yo mi luma mi nga chavi poison. Ya poison ya nyoka dlayi n'wana wa Xikwembu. N'wana wa Xikwembu a nga dlayiwi poison, mi swi tiva sweswo. Loko vo moto munhu a karhi a rilalela ku va ni cheverile, a rilalela hi ti-poison, a rilani hi valoyi. A hi n'wana wa Xikwembu ni yoloye. A nga believe ka Xikwembu. Mi n'wi byela straight, mi n'wi lunghisa. Ma ni twa n'wana wa Xikwembu. Mi ku wa tiva ku ri yini munhu wa vanhu? A wu na ripfumelo, a wu swi huluka. Mi n'wi pfulela Mark chapter 16 verse 17 na 18. Mi ku n'wana wa Xikwembu i ta hlongana demoni hi vito ra Yesu. Loko mo twa a ku ni hluphiwa hi mademoni, mi n'wi byela mi ku a wu n'wana wa Xikwembu. I nga ha ti vuli ni vukreste, a hi yime kwala hi sungula ku chumela na vhangeli. Mi ta kota ku hundzula n'wana wa Xikwembu. Mi ni twile vana va Xikwembu? Loko mo twa a rivalula hi valoyi, vulavula hi mademoni ya ku xanisa. Mademoni a yi xanisi n'wana wa Xikwembu. 1. Number 2. A ri tinyoka ti nge va dlaya. Matwisani, a ni vuli ku mi vona nyoka mi tlanga hi yona, mi nga ringi Xikwembu. Ku fana na Sathana loko a byela hosi Yesu a ku tlula laha henhla ka xihlungwana xa kereke, tintsumi ti ta ku khavelela mavokweni ya tona. A endlela ku ri hosi Yesu Kreste a ta ringa Xikwembu, a ta huma tintswaleni ta Xikwembu. Mi nga tlangi hi Xikwembu. Vito ra Xikwembu a hi ra ku tlanga hi rona, a hi ra ku tlanga byipi hi rona, a hi ra ku tlanga ti-casino hi rona, a hi ra ku beja loto hi rona. Mi twa munhu karhi a tlanga hi vito ra Xikwembu a hoxa na va Jesus karhi a endla tinomboro ta loto. Va tlhela va ku na nomboro ya mfundhisi. Va tiva va ka hina. A ku loko va vona ku na van'wana va nga ni vona ni hundza kun'we va ku nomboro ya mfundhisi. Va tsala tiloto. Va ku mfundhisi ni vone wena namuntlha ni tsala nomboro ya mfundhisi. Hi nomboro va rivela hambi 7 hambi 8. Va ku ya mfundhisi. I 30. Va yi tiva van'wana. Va ku i 30. Ene nga ku va calculate so hi ku Yesu loko a sungula mfundhisi lonkulu, mfundhisi wa vafundhisi sungula ku chumela ri na 30 years, a nga ri na 12 years. Lava nga ri na 12 years a va swi twisisi kahle. Amen. A nga chumayeli, a nga swi khuvulwa ni khuvulwa ni moloko ntsima a nga si ehlela henhla ka yena. Ma ni twa loko a ri na 12 years hosi Yesu Kreste o va tempeleni a vutisa swivutiso ni ku hlamula. A ri na ti-discussion, a vulavula se vanhu va hlamala vukhari bya yena. A ha ti tumbetile leswaku vanhu va nga n'wi tivi. A kula a za a ku 80 years. Hi koho Yesu a nga sungula ku va mfundhisi loko a va na 30 years. So va yisela ku za va tiva 30 nomboro leyi, ku 30 i nomboro ya mfundhisi. A ni ku va tirhise yin'wana, mara va za va tiva 30 va back off i nomboro ya Yesu. A ni sungule vufundhisi bya yena a ri na 30. A khoriwa hi Yohana ku nga moloko ntsima. A tala moloko ntsima n'wi yisa kwini? Emananga ku ya ringiwa hi Sathana. A yela yini hosi Yesu Kreste emananga kambe le anageng? A yela ku ya ringiwa hi Sathana, a nga yeli ku fasta.
a yela ku ya ringiwa hisa u yisiwe hi mani ku eka Satana vulani swi twakala phela ku ma yi tiva rito ra Xikwembu hi molo kwetsima van'wani va hlamala ku molo kwetsima u yise hosi yesu ka Satana a mi yisa molo kwetsima wa mi yisa ka Satana a mi nga swi tivi ma hlamala ne wa yisa molo kwetsima ka Satana a mi ringela a mi testa nyana ku mundzuku leyi kunene na ma swi vona mi dlawa hi ndlala ku Satana mi lo nyikeriwa mavokweni ya Satana mi testiwa ku mi nge yivi na karhi ti vuya mi ku na ndlala mi za mi yiva kumbe mi endla mistake mi testiwa ku mi nge hembi mavunwa na ku na mistake yin'wana swa tika ku vula ku ni endle mistake ma swi mi ta lava ku ta yi khavara hi mavunwa hi swona mi va mi ri ka mavoko ya Satana ku va kota ku mi ringa na vadyondzisi va hosi Yesu Kreste a ni molo kwetsima va yise ka Satana ku va peperiwa a mi swi tivi hosi Yesu te Satana i ta mi ringa mi pepera you will sift you but I've prayed for you your faith will not fail fana na mehe hosi Yesu ni byerile mi ta maxangu ya mina mara loko a ni byela hosi Yesu Kreste ni pfumela ku a lava ku ta ni tiyisa ku endla ku ni nga chavi I have to undergo a season ya maxangu a ni mi byerile ma swi tiva ni na ringeta ku swi papalata mara ni hlangana na swo tani vuyela wa xipheka nkarhi wun'wana wa Xikwembu yi nyikeriwa kwini emavokweni ya Satana nkarhi wun'wana u va ni ti-health problems mavabyi nkarhi wun'wana u va ni ti-financial problems nkarhi wun'wanyana ku va ni ti-conflict ku va ni vanhu lava ku zondzazondzaku va ku lwisaku swi nga heli ma ni twisa musi u twa swiyimo swa vutomi swi ri ku tikeni u lo nyikeriwa mavokweni ya vulosi leswaku a ko ringeta leswaku hakunene wa pfumela ke kambe loko munhu a ri hava vutlhari bya Xikwembu loko u ta mi ringo endla yini u dya hansi wa gwaja a ni xizulu va hlampfundla va ri no gwaja a lo xo mona xa a ti endla no gwaja hi swoho no gwaja hi swona tatana mutana a ni n'wi mi tiva xizulu ku hi tlula hinkwenu ni na hlamala mi swi twa ku tiva xizulu ku vana mi hanye na vona mi tiva ku ri vativi Vasotho va xi vulavula loko ma xi huma xi ya le ka ku loko mi teke meleka mi wu chele ka tiya muchoro ma sweka mi xi twa ku a xi vulavuleke kahle mara tatana mi twa va xi ma yi vona musi se swi hi ndlela yeleyo vana va Xikwembu ma yi vona musi swi hi ndlela yeleyo u tekiwe a yisiwa ka Satana se molo kwetsima u n'wi teke hi nkarhi munhu u n'wi teke 40 days earlier 40 days before a fika eka Satana molo kwetsima creator program ya fitness hello fitness program yi vitiwa yini program ya ku ya fitness a ku ri yini vumbana fasting vabili mavoko swinene na vanhu va ku tiva rito mi va ku khecha xipiriti xa muchuma yena ma yi vona musi va kota ku khecha va kumetele tinhlavutelo i Xikwembu xi nge tinhlavutelo Xikwembu xi n'wi endlela yini fitness program swi fana loko va ku challenge u ri munhu wa ku lwa boxing u fanele ku va na ti-coach ku na ti-coach ta boxing a hi swona va ku coacha va ku manager ti-manager va ku manager u kota ku va na discipline u kota ku wina ti-fight a hi swona na n'wana wa Xikwembu u tano u na guardian angel Xikwembu xi mi rhumele mehe mufundhisi ku ni ta mi dyondzisa rito ra Xikwembu ni mi coacha ku mi kota ku lwa na Satana loko se manje mi nyikeriwa mi ya nghenisiwa ringini na Satana na n'we mi kota ku boxa mi n'wi lahla hansi haya lahla n'we hansi Satana u decide a teka munhu wo ka nga mbali kahle a va endla ku va ti-next door ta n'wena laha mi fanele mi tshama kona Satana meka sure ku tata sister un'wanyana wa ka nga mbali wa tikheve lava ku tlhava ntina a ni masiku lawa va ba tinayiti ya ta ku hinkwavo ma yellow bone ka ha ri na ma-black bone ya henhla tiphilisi a ku phati nga ku mulungu a nga mbalangi kahle and then lomu ku ma huma ni mpundzu minkarhi hinkwawo yimela n'we egedini mi ta n'wi vona lomu ma huma ntirhweni ku wa yima ti hundzisa n'we mihleketa ku ti yimela kumbexana wo ti kukurisa a ku a dloke xin'wana xa ku fika hi laha xa ku ri ka kwirhama mikomba mi kota ku vona
hala ndzhaku hi karhi ku rama na ku kukulanyana wu lunghisanyana swin'wanyana kwala getini u yimele n'wina mi lo nyikeriwa leswaku sathana mi ringeta leraku mi nga kota ku tiyisela hakunene ke loko mi hlangane na xiyimo xo fana na lexi loko mi faila mi yi kumi promotion ka xikwembu mi luzana ti-blessings sathana u kuma na power ya ku confiscate ti-blessings ta n'we leta ta ha ri kusuhi na ku mi tshama mi ri standard until mi pasa xitandati lexiya a ku nge vi na progress evuton'wini bya n'we ka swilo swa ku tala ni swa vutomi byebyi ku nga ri mhaka ya progress ya ku nghena tilweni ntsena mi kuma ku ri nkarhi n'wana tilweni se mi qualifyile ku nghena mara ku na swin'wana mi swi khongelela ku xikwembu xi lava ku ta mi nyika swo kwala misaveni ene mi kota ku swi fikelela ku mi tshama mi ri karhi mi feyila miringo minkarhi hinkwayo ene loko mi tshama mi feyila miringo hi vomu a ku na lexi nga ta endleka mi to tshama mi fana ni munhu wa ku feyila xitandati xin'we xikolweni ku na vanhu van'wana va feyila dlaya va feyila swinene munhu wa kona loko a feyila i ta feyila za 4 years a za huma muhlwa a ha ri kwala ka xitandati xin'we hi mhaka ya yini na ku va ku ri ni swilo swa ku tala swi endlaku vanhu va feyila xikolweni van'wana a hi ku tinhloko to ko ti nga khomi a ti twisisi van'wana va twisisa vo ka va nga tiyimiseli van'wana vo loloha van'wana vo dzaha timbangi va nwa mabyala swi nga fambi kahle swa xikolo ma swi vona van'wani ma yi vona ku nhloko ya yi nga pfulekanga ka swilo swa xikolo u fanele a dyondza xikolo xa ku mi n'wi dyondzisa swilo karhi a vona a endla mintirho ya mavoko u ta swi kota ku tlula ni loyi a nga ya xikolweni a nga na digri ku na munhu un'wana loko mi lunghisela movha ta mi lunghisela movha mara a nghenanga xikolo ku na van'wani va nghene xikolo then va kota ku lunghisa kahle ni swi saseka swinene ku fana na mudikoni wa n'wina loko mi tlhantlhela njhini hinkwayo ya tiraka va tlhela mi vuyisela yani va swi dyondzerile ku va na switifiketi swa ku lava nghena kona va swi mi tlhantlhela movha va tlhela mi vuyisela wo helela kahle hinkwawo perfect loko mi analyzela swo everything va mi bela analysis va tlhela mi va lunghisela bele yi tsandzetele vanhu Mercedes Benz va fika va yi khoma va yi pfulapfula va yi lunghisa va right famba hi ene na leyi nghozi mahlo se ku na vanhu lava nga na talenta ya sweswo leswo ma twisane ku na van'wana va na talenta ya swona maswo van'wana va na talenta ya swona van'wana va na nyiko ya swona hambiloko a nga yangi xikolweni lava hambiloko va nga yangi xikolweni va ta swi kota khale va lunghisa hambi va nyika laptop va to lunghisa hambi va nyika computer va to lunghisa xonhakile va to lunghisa xin'wana xi nga wela ka technology va ta lunghisa hambi movha hambi TV anything va ta lunghisa ku na vanhu lava nga na talenta ya koho ya swilo swa technical ma swi vona se vana va xikwembu hayi ku ni huma ka message wa hina ni vulavula yini hi power a hi swona ku mi fake mani mi ri na power i mani a va ku na power hi n'wina mi nyikiwa hi xikwembu i power ya n'wina ku mi kota ku hlongola mademoni yo a hi swona mi tlhandleka vanhu mavoko va hanya a yi ri vafundhisi mi ni twa kahle mi ni twile na a yi ri vafundhisi yi ri vapfumeri mi hlayi kahle ne a yi ri vafundhisi vapfumeri so vanhu hinkwavo lava pfumelaka kreste va na matimba lawa va fanele va tirha hi wona hlomola matimba the spirit of power loko mo ti vona mi nga ri na power fanele mi ti question mo va mi nga hungutanga me minkarhi ya ku tala no vona loko ni hlangane mi ringo swinene ta swilo swi tika ngopfu ni le xikwembu loko ni nga ha hundukangi na xikwembu xa ni komba me no ni nga hundukanga loko ve ni endle xidyoho kun'wana na ha tshamisekanga xa ni komba xikwembu loko xi ni komba hi sayini swi nga ri clear na swi vona hi xipidi ni lunghisetela ni postela ni lunghisetela se loko xikwembu xi nga lavi ku ni endla swin'wana xa ni komba xi ta mi komba i fanele xi ni komba a ni mina power ya xikhongelo phela i power a hi swa alright loko ti ma create ku program on time ku fana na munhu wa boxing loko va n'wi challenge ku i fanekele a ya lona Mayweather a hi swona ti vanhu lava khale va Mike Tyson va dinga ni thola va baby Jake Matamba loko va ku mi ye ku lweni ka boxing va ku malwa sweswi n'hweti leyi yini August a hi swona va ku mi ye ku lweni hi October loko ti ma wa swi tiva ku ri hi October sathana u pulani ku mi ringa njhani na njhani se mo loko ndzi mo ta endla ku va ni swilo ku ta swi ta moyeni wa n'wehe ku mi fanele mi fasta mi khongela mi sungula ti-program ta swikhongelo every morning afternoon evening
mali ko munhu loyi a ku lolowa ku khongela hi ku phuxiwa miringo leyi yi fika yi kuma mi ri wiki ta mi lahlalahla mi ta tshama karhi mi xaniseka ngopfu hi miringo kuma nga ku swilo swa n'wina swa hlwela ku hlamuriwa i mhaka ku a mi constant ka xikhongelo kambe ku na kun'wana ka ku mi ri constant hi xikhongelo mara ma ha ri khandziyeni ka ti-level ta glory ma tiva ti-level tiya ta ku sungula hi byanyi ku fika hi le ka gold ne byanyi mavivi rihunyi mandla ne rihunyi ntlha mandla xilo xin'we mara bya nkoka precious stones ne silver gold se mi kuma ku ri n'we ma ha ri kun'wana kwala ka mabyanyi le kusuhi le ti heleni one mistake mi fika ti heleni mara mi kuma qualify ku nga famba sweswi rap xikoko you don't have a crowd ma ha ri ka empty level xikomba xi lami va ka empty level xi lami tlakuta mi ehenhla ku endla loko satana a ta fika mi ringa kuma ku ri mi le ka precious stones it's difficult because u to mi ehlisanyana switsongo mi ya ka wood ya swona a mi ehlisanyana instead ya ku a mi kuma mi ri ka byanyi ka the lowest level ka first heaven and then loko mi ri la ka first heaven mi va mi wela hala hansi ti heleni se mi fambile masoronge swi fana ku pasa hi xuva ra neleta va ku pass mark 40% mi fika mi pasa hi 40% ish I'm gonna do my one mos so one mistake mi lose one mark se mi kuma 39%. So climb bani mfostela ku mi va righteous mi lulama mi basa mi endla swilo hinkwaswo kahle mi lunghisa ti-mistake mi fostela ku mi nga robarobi vanhu ma mi twa vanhu va xikwembu nga hemba hembi mavunwa hanya kahle vana va xikwembu tiyisela hambi loko mi ringiwa mi focus-a xihambanweni mi focus-a ka hosi Yesu Kreste mi nga chavi ku ringiwa mi tiyisela loko vanhu va mi embarasa loko va mi hleka ma ni twa musi mi tiyisela phela ku lulama ku tiyisela swa vava ku lulama munhu wo lulama na maxangu yo tala emisaveni a ri swona Bible swa Bibele munhu wo lulama na maxangu yo tala emisaveni lowu loko ta lulama ta kheka ngopfu a ni vanhu va ta tlanga hi wena phela number 1 va ta ku potile ku lulamile va endla something va ku delela va vona ngalwini ya vona u nga tlangi mpamu ku va u bachinsa mpamu khala va ku hlonipha my one papai a vona Abraham tawo kweba mpamu un'wanyana nga n'wi toloveli u ta ku ba diamond ta ku tlhava ni hinkwayo so va vona se manje mi lunghile se mi lulamile ma vona musi hi lulamile a ma ha tlangi mpamu loko va mi jima swiphanga swa n'wana swa ha ri na ntirho mitwa swo va waste swo pandlela tihomu ene swi swa ma-address tiyuniti za xitofu a swa ha ri na ntirho a mi ta bukutela vanhu hi swikoko a swa ha ri na ntirho se swa tika vanhu va mi levela and then you don't have to pay revenge phela hi nature ya hina hi la ku lomu a hi levela hi fanekele hi n'wi panichanyana ta kota ku pfuna a swa mara xikwembu xi ri mi n'wi panicha ma yi vona ku se manje ya tika wo tika phela na wa xikwembu kunene se hi fanekele hi hlayisa na wa xikwembu ku hi kota ku va na power ya xikwembu se hi na power ya xikwembu hi power ya xikwembu hi vulavula marito ku ta endleka leswi u lavaka swona loko munhu wa ku ba hi mpamu nga n'wi khongeleli u to fa ene xikwembu xi nga sungula n'wi nyika warning a vabya leswiya swa ka nga ha koti nchumu nkarhi n'wana xi n'wi nyika vision ku fana na hosi ya le Egypt xi nga te hayi famba ka Abraham a ya ti khongelela otherwise wa fa u ringeta ku lota n'wi tekela nsati se mina swa ku munhu un'wana na un'wana loko ni twela u na danger u le ka danger u la ka nghozi ya ku chavichi a nga kona a nga tshama ni wimba hi mpamu mintlha sweswi ni nga mi ponisa u ni wimbile un'wanyana na ha ri xikolweni mpamu akupa matihlo la ni vona tinyeleni ene xikomba xi ni vonise xivono before that ma swi vona se mara sweswi loko mu ni wimba sweswi mpamu a rizi ni la ku application i death application of death la death certificate xipidi hi ku meni nge loko no rivala ku mi khongela mi to fa mo ni bangwe mi ta swi vona so lo a nga ta ba mutotiwa wa xikwembu a nge lungi a nga biwi mutotiwa wa xikwembu hambi o phazama a nga biwi mo titwa nga hata anointing ya yi va yi ri henhla phela loko munhu a ri mfundhisi anointing ya yi va ri anointing leyi nga khoma vanhu hinkwavo anointing ya leadership a yi fani anointing ya mpfumeri wun'wana na wun'wana ndzwalo wa ye a wu fani na anointing ya yena ordinary believer leyi believer leswi tivaka sweleswo se loko mi ba authority operate authority ya xikwembu bibele yi vita vafundhisi ti-rulers yi ri those who rule over your souls ma twisanela
se ruler mfundisi se ruler mvangeli mfundisi apostle prophet iti rulers vanhu lavaya iti ministers cabinet ya xikwembu la misaveni leyi nga khoma miri wa Kreste se loko wo ba munhu ra hi nenge loyi a nga member ya cabinet ya xikwembu iti lavela rifu a wu lavi ku hanya a nga biwi mtoto mi nga bi vafundhisi manito mi nga hlevi vafundhisi ene mi nga va undermine loko ma vona mfundhisi wa konga ku nga ku a nga tlharihani kahle mi nga n'wi undermine hloniphani anointing leyi nga layi nga mi dlaya loko a ri na anointing o za va na anointing ya xikwembu hambiloko a ri mfundhisi wa xikwembu kahle n'wana u fika a humanyana tintswaleni ta xikwembu chavani hloniphani loko mi n'wi xeweta mi hlonipheni n'we ma ti-protecta n'wevini because a nga va ve mfundhisi mara a ri na anointing leyi a tlha a suka tintswaleni ta xikwembu a ya ha suki anointing leyi ku fana na satana xi na anointing a ni ri mi hlonipha satana ma ni twisa vana va xikwembu mara mi kuma ku i mfundhisi mara u sukile nyana swa nkarhi nyana tintswaleni ta xikwembu a swi vuli ku ri xikwembu vito ra xi ri susile bukwini ya vutomi a swi fani na satana a nga susiwa bukwini ya vutomi n'we yimelani ntiyiso ntsena mi nga n'wi undermine n'wi honoreni mi n'wi hlonipha kwihi na kwihi lo mi hlangana munhu a ku ni mfundhisi hloniphani mi n'wi xeweta kahle hambi mi nga n'wi tivi mi n'wi hlonipha mi n'wi xeweta ka mi n'wi undermine xikwembu mi ta vona xi ta mi blessa ngopfu because van'wani va na anointing va languteka ku a va nyawuli ma swi vona kasi anointing leyi dangerous yo yi dlayaka vanhu phela vana va dlaya va loyi ntsena va dlayiwa ni anointing ya xikwembu mi swi tiva sweswo a mi n'wi vonangi muapostola Peter loko u fa Ananias na Safira ku va n'wi denile va n'wi hembile mavunwa va hembe mavunwa va hembe mali leyi va nga nyikela hi leya so ya nsimu hinkwayo ku ve hafu ya yona ma yi vona va hembe mavunwa nga hembi mavunwa va xikwembu yima ntiyiso wa xikwembu alright power leyi ya xikwembu yi endla swilo swa ku tala hi yona hlongela madimoni yi horisa mavabyi hi yona ya tirha ni ntirho na mi tirha koho ya mi pfuna ku builda career na ku builda business ku builda ti-relationship hi matimba ya xikwembu na swa ku tala swi endlaku to improve your social life your health power ya xikwembu ya swi kota ni ku increase intelligent quotient ya munhu IQ ya yi khandziya ya henhla yi famba loyi IQ ya mi ehleketa ku a yi ri hansi ngopfu a ni swi tiva ni nga si tshama ni endla a va nga si tshama ni nyika IQ report ni nga va ni endle IQ test maybe 4 or 5 times mara va nga ni nyiki ti-report mara endzhaku ka nkarhi wa ku leha loko karhi ni famba ni xikwembu ni pfumela ku IQ ya mi fika yi kula swinene yi ya henhla ngopfu yi le henhla ngopfu na xitifiketi xa kona ni nga mi komba loko mi xi lava ni pfumela ku moloko ti ma nga increase IQ ya mi yi le ka 155 vanhu lava nga na IQ ya 155 a va endli 1% the world na kota ya percent a va 8 kumbe half ya percent a va 8 they are not even top 5 1% is too big small people so it's not easy ku yi reacha because average IQ score yi fanele yi va 90 kama se loko fika ni endla yi va 155 I was shocked because njele hi van'wana va ku IQ ya wele henhla ku tlula mpimo kombela u endla IQ test ndi psychologist ni vanhu so mo loko tsima u increase IQ loko u increase IQ u endla ku munhu a kota ku grow a kula in wisdom faster than other people munhu a nga na IQ ya le henhla u hatla a accumulate information a hatla yi twisa hi xipidi a hatla grow in wisdom a siya vanhu van'wanyana i xipidi xa ku mihleketo ya munhu yi kota ku twisisa swilo acquisition of information and knowledge and then a yi pakapaka move forward hi xipidi so IQ is not wisdom ko va ku the person is intelligent ma loko munhu o teka vutivi lebyiya hinkwabyo khari lebyiya hinkwabyo a nga byi kuma bya ti-IQ lebyiya a nga endli nchumu hi byona it's not a wise person yet because a wise person is a person who practices what he has learned to walk in wisdom is to practice what you have learned so you can have a very low IQ and be wiser than a person with a very high IQ va koho vanhu lava va nga tlhariha ku tlula mina kambe va na IQ ya le hansi ku tlula mina vutlhari byi kambirhi hi xilungu ku na intelligence ku na wisdom a xilo xin'we that's why Hosi Yesu Kreste a byele vatsari ni vafarisi a ku vutlhari ta byi vona hi mihandzu ya byona vutlhari byi na mihandzu so intelligence mihandzu ya intelligence ni ya vutlhari is not exactly the same intelligence mo twa karhi kun'wana loko vulavula na hi munhu loko ehlekete ya swi kota ku analyze yi kota ku tirha swilo mara nkarhi wun'wana a nga swi koti ku wo swi tshiketa a nga swi apply kumbexana wa loloha then
that person is not walking in wisdom. So now, the power, love, sound mind. Sound mind is wisdom. So sound mind. Sound mind is wisdom. You're wise. It makes you intelligent. It gives you the ability to analyze complex situations and things so that you can bring solutions in life. Your own life and people around you bakota connect. The more solution ka problem ta kutala. And then swap phone to better your lives. Nartola Xikwembu xingeni biti ni va mupostola xintwana vutlhari. Nta va apostola wa njhani wa kala wisdom. Xi fanele xi increase IQ. Anointing ya muapostola eko. Loko Xikwembu xi ku vita ku ta va mupostola swi vula ku xi nga ku bless hi ku increase IQ ngopfu ku kota ku practice kahle because muapostola is a practice. Muapostola is a teacher. Mudyondzisi wa rito ra Xikwembu. Ntirho wa muapostola lowukulu ku dyondzisa rito ra Xikwembu mara a nga dyondzisi ku fana na muprofeta. Amen. In jealous woman of the fivefold ministry. Amen. I'm not doing them jealous and quite cado with the tranja. Mo apostola e entrepreneur. E kula kereke ami train rangeri. Amaga shoko rangero competent ko am siya kuna emfa. Saying when now an ordain mfundisi la. E makako anis kuma mundo e ni twa kun traka mo ino amego angami rangeri. Na makako kereke le. Ya ri tong, baiwa. Se lo kweli ntongo ni odena mfundisi sungendleka angasikoti kuyifambisa yongihlula emhaka ku loko mungu nyika emali yakho ya vukhume ni kuma ku anga sure then yi n'wi nyika problem a hetela a baleka kerekeni masivona ni so xikereka lexi ntongo xi lava muapostola a tiyisela na xo a jikajika na xo a tiyisa za xi kula loko xi kurile ku ri ku a hoxa ku mfundisi a fambisa ku pastor a tirha a fambisa then meka sure ku u ta kota ku hanya a dya kwala kerekeni mali xa ha ri xitsongo xi nga n'wi heta matimba a nga vitiwangi swona swa vuapostola loko mo vona munhu karhi a jikajika ni xikerekana malembe ya ku tala jikajika karhi a ringeta ku xi kurisa xi pecapeca Xikwembu xi n'wi nyika matimba ya vuapostola ku jikajika na xona ene swi endliwa hi ku ri karhi ku ri na sacrifices obedience ka Xikwembu. Amen. Hayi ku a ni na swilo swa ku tala leswi nga swi endlaka vutomi bya mina swi tele swinene swi nga swi endlaka ni tshiketa timhaka ta vufundhisi leswaku ni jikajika ni xikerekana karhi ni ringeta ku xikereka leyi xi yima yini swi tele swinene swa laha misaveni swi nga ta nyika ni rifuwo ra laha misaveni kambe lexi nga le mahlweni ni nkoka wa ku tlula swilo hinkwaswo i ntirho wa Xikwembu eka mbilu ya munhu loyi a nga vitiwa hi Xikwembu kumene ma ni twisisa vana va Xikwembu. So ni ku relocata a swi easy ku ni nga relocata mi twa va ku na suka ni tshama kwini ni ri kereke ke mara munhu wa ku a nga vitiwa hi Xikwembu wo n'wi relocata ku famba n'wangana mhaka na swona aku vanhu va khongela kumbe va khongela hlekete khwiri ra yena a na vanhu vitile va lo ka nyika a senior position management position ka moment hala sibedhlele vanhu lava a ni recruiter ni ku ni nge yi kereke ke se swa restricta because ni veka Xikwembu mahlweni vanhu van'wana va swi twisi ku veka Xikwembu mahlweni u veke khwiri mahlweni mara no munhu u veke Xikwembu mahlweni swi nge endli a ni swi lavi sweswi nga ta ni endla ku ni tikuma ni vise even one Sunday hi ku hi hlangana hi ti-Sunday ni tikuma ni nga ri kona ku va ni ta servisa ntirho wa Xikwembu ni servisa mimoya ya n'wina ni fana na dokodela Xikwembu xi ni nyike anointing leya ku loko ni fika ni mi chungutela hi rito ra Xikwembu ri mi horisa mifembeti ri mi horisa ti-pain leti mi nga na tona mimoyeni van'wana mi rhuketeriwile van'wana mi tshembisiwe ku trikiwa vukati van'wana mi biwile van'wana mi tshembisa mi hlongola mintirho van'wana mi na mavabyi van'wana mi na ti-problem van'wana mi na ti-problem ta timali swa ku hambanahambana masivona rito ra Xikwembu ri fanele ri fika ri susetela swilo leswi hinkwaswo ri mi tiyisa mi tiya mi ku mi va vanhu va strong ni ntirho wa mehe vutomi xi nga ndloma swona ni mi aka mi kula ku za ku huma va maso yi humese vafundhisi va khome tikereke xikereka ncuce lexi xi humesetela vafundhisi cuce ni ordena kwala va huma van'wana va le va busy se mina a ni tirheli khwiri loko a ni tirhela khwiri a ni ta va arisa loko mina a mi fambi mi tshama laha hinkwenu mara a ni tirheli khwiri ra mina xi produce ngopfu la xikerekana lexi produce mimoya strong xi produce vanhu lava va nga le ku serviseni ka tikereke sweswi vafundhisi va fambile va le ku tirheni sweswi nga kwala va le ku chumeleni sweswi ni nga tshamaku ni nga le ku chumeleni kwala na sweswi va le ku chumeleni se ma xi vona ku xa produce
loko va humele se va bandichile se va fambile va tiyile va tiyimele se va service hi phone ku ne va fa phone va kombela khongele loko vo thuka vani voni loko hi tlhandleka mavoko loko vani vona loko hi tlhandleka mavoko va swi tiva ku anointing ya Xikwembu yi tirha njhani. It is good to honor those who came before us. It's very important. Amen. And loko titonga hata hi va respectful ka varhangeri va Xikwembu. Mi vonile ya sound mind na power ne. Alright. So langutani mhaka ya love. Munhu a nge swi koti ku rhandza a nga na moloko ntsena because fanga va na power ya kota ku tiyisela lava va n'wi zonda a fanga rhandza ni vanhu lavaya swa hi ya ku the most difficult ku rhandza mi vona cannot love because patience perseverance swa endla loko ma ha ri na leswi swa khoma munhu hi mbilu moloko ntsena a nga za a kota ku tirha vutomi bya moloko ntsena a nga swi koti ku tshama nkarhi mi n'wi hlongola mi lwa ni Xikwembu tshama nkarhi mi lwa ni Xikwembu wo fostel and then maswitwa lomu twa ku vavala ku grip se fostelani ku mi endla swilo kahle ne sound mind yi endla ku ri mi fake mi na proper judgment ka swilo axa judge things properly mi kuma ku na case kumbe ku na conflict kumbe mi sayida ni munhu wa wrong a mi koti ku vona ku wrong mi vona lowa right a ri wrong mantisesi kelelo la mi kuwa mapedi kelelo ke moya o le fa kelelo akere ingqondo nibe nengqondo niyangizwa amazulu namaswati kumele ube nengqondo ngqondo yokuhlakanipha. Amen. Kuna vanhu van'wana va vona ku ri laha ku na vutlhari mi vona hi judgment lomu na kala vutlhari mi vona ka ti-case loko tshuka ku va ni ti-conflict mi n'wi vutisa mi n'wi hlamusela xitori based leswi ka leswi ni nga ku hlamusela swo hi wini wa right mi ta twa a vona luya wa wrong a ri right man'we ku ri a nga na mano ya swona pfumala mano nga na mano la se i-problem ya ku munhu luya a nga na spirit xa Xikwembu a nga swi koti ku that's why Xikwembu xo endla hi vomu ku xi hi expose ka Satan i mhaka yi a ni loko hi na moloko se ma hi ta va na sound mind hi kota ku choose between Satan and God who's right so why Xikwembu xi fanele xi va threatened kumbe the Holy Spirit has higher standard of wisdom than the devil phela the Spirit of God which is in us the same Spirit which resurrected Christ from the grave. So with the Holy Spirit you can solve all problems, but it does not mean I'm going to challenge you to hlangana ku tikeriwa tani va Xikwembu and moloko tsimaka hi yisa ka Satana hi ringeta Satana wa tirhisana vhele na Xikwembu ami ku va tirhisa kasi a nga pfunanga yi tatana Xikwembu ku ringeta hosi Yesu a n'wi ringa pfune Xikwembu phela hosi Yesu a nga ta qualify ku hi fela swidyohini a nga ringi vangi Satana u pfune hosi Yesu wa kota ku qualify said the examiner the devil diabolos na ku ringa ai ndlela ri byele ro nduka vusu a ku ri examination final exam ndlela ri byele ri hunduka vuswa ke nyaka ro le fetula le fika le fetiwe bogomo munhu nga so testwana ina knowledge na understanding ya scriptures munhu nga hanyi hi vuswa ntsena mi hlaya Mateo 4 kambe ta hanyi hi marito laha maka nun'we wa Xikwembu a pasa paper 1 paper 2 se ya ka paper 2 xi n'wi ringa xi ku paper 2 Bibele yi ri Satana a tlakula hosi Yesu hi n'we mi le ku nteni tana le maputi itlamu ta ku maputi hosi Yesu van'wana va n'wi teka hosi Yesu na ku a n'wi tlakula va fika va n'wi veka ehenhla ka xifungwana xa tempele ku veka laha hi ku testa loko u ri n'wana wa Xikwembu jama mama kwa nyike matimba ya ku chavisa Satana ya ku testa hosi Yesu the same Jesus lo anga the king of heaven and earth a tlakuliwa xicele xa Satana xa kona xi n'wi tlakula xi ku mati va ku ri so humiliated loko hosi Yesu a nga chava ka Satana ene u lo vula hosi Yesu a ku
e tlha vula aku hayi ku u na matimba ka mina ni lo lerisiwa hi tatani leswaku ni endla ni nyikela vutomi bya mina ku fika ni vambiwa xihambano hosi yesu na power ya ku tlula ya satana u na power mara a yi fika ya hosi yesu swo fana vona xikwembu xi mi rhuma ku ri xi yisa xin'wana xa ku xi tiyanga xi ya mi bukutela yi za xi mi dlaya mi pfumela mi ri ni swiphanga xi bukutela nga loko ma ku pfula mi tisa mhaka ku swi vava njhani is it easy to endure such a thing ma xi vona ku a xi na nchumu xilo lexi a xi na matimba loko xi famba xo dedeleka va ku xi khomeketa giant ya ku fana na mukhavele xi bukutela xi za xi dlaya va ku u ngo xi ringana heta giant lexi khoma xi ku ruketela xitayetela bukutela xi dripa va ku a wu dripi ene wu vhiki wa biwa u za u fa swilo swa olova xi yisa xixi lexi xi ba giant leri siku hinkwabyo phela satana u xanise hosi yesu swinene and then a n'wi teka ku veka henhla ka lexiya a ku ri paper 2 examination phela xikwembu loko xi ku mi nga tirhiseli don't fight your enemies hayi ku hambi na matimba ku fight xikwembu xi mi nyike molokoti but you can curse him to death. Do you know that mi nga ba xikhongo lexa back to the center ma xi tiva xa vazalwana va taya vazalwana masiku lawa ba xa vuloku loko noya mi tela mi ku back to the center xi ta tlhela hi kunene phela mistake i ku feni noyi a ni mi na molokoti mara xikwembu xi mi nyika molokoti ma xi mi nyika power then xi lava mi va responsible a mi tirhisi that power ku destroy vanhu mi tirhisa ku blessa ntsena you bless hambi ku va vanhu lava nga ma endlela swa ku biha kumbe munhu u tshama mi endlela yini kumbe yini vuton'wini bless that person kombela xikwembu xi n'wi nyika tintswalo mi n'wi naveleli swa ku biha mo xikwembu n'wi nyike tintswalo n'wi nyike chance a kota ku twisisa tlhalungisa hambi a mi khome ku biha mi ku xikwembu ni nyike mbilu ya moya wa wena ni rhandza ku ya moloko